Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, berikut akan kita tampilkan salah satu realisasi dari metode AHM At-Tikror Hatta Mungkin, sebuah metode penghafal Quran yang memotong kepala ayat dan seterusnya, sehingga nanti anak kita ini bisa mengetahui mana letak ayatnya di mana, kemudian bisa mundur berapa ayat ke depan, bisa mundur berapa ayat ke belakang. Ini salah satu metode TOF atau metode At-Tikror Hatta Mungkin kita aplikasikan di pesantren kita Pesantren Al-Manar, sehingga nanti anak-anak bukan sekedar memiliki hafalan banyak, tetapi kuat juga hafalannya, mengerti di mana letak ayat dan bisa maju mundur ayatnya. Akan dipandu oleh Ustazah Najma. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk awal ini, Ustazah ingin dibacakan kepala ayat dari surah An-Naba. Bacakan ayat ke-30 surah An-Naba. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhuqu falan nazidakum illa 'adzaba. Mundur 15 ayat. Linukhrija bihi habban wa nabata. Tambah 3 ayat. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Tambah 20 ayat. Fakadzabu bi ayatina kidzaba. Ayat berapa itu? 28. Bacakan ayat ke-38 sampai 40. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawaba. Lanjutkan bacakan ayat An-Nazi'at kepala ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati wan-nashiqati was-sabihati was-sabiqati wal-mudabbirati yawma tarjufu tatba'uha qulubu absaruha yaquluna inna aidha kunna qalu tilka fa innama hiya faidahum hal ataka idna lahu rabbuhu idha ila faqul halaka wa ahdiyaka farahu fakadzaba thumma adbara wa hashara faqala ana fa'akhadahu Allah inna fi dhalika
وبرزت الجحيم وأما من وآثر الحياة فإن الجحيم وأما من خاف فإن الجنة يسألونك إلى ربك إنما أنت كأنهم يوم يرونها. Bacakan ayat ke-7 surah Al-Infitar. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Surah Abasa ayat ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Wahadaiqa ghulba. Mundur 4 ayat. Summa syaqaqna al-ardha syaqqa. An-Nazi'at ayat ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithu Musa. Tambah 5 ayat. Fa'arabul ayatal kubra. Tambah 10 ayat. Wal-ardu ba'da dzalika dahaha. Tambah 5 ayat. Yauma yatadakkarul insanu ma sa'a. Al-Akhirah. Bacakan surah Abasa kepala ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa an ja'a wa ma yudrika aw yadhakkar amma man fa'amadahu wa ma 'alaika wa amma man ja'a wa huwa fa'anta 'anhu kalla innaha faman sha'a fi suhufin marfu'atin bi aidi kiramin qutilal insanu min ayyi min nutfatin thumma sabila thumma amatahu thumma idza syaa kalla lamma falyanzuril insanu anna sababna thumma shaqaqna fa'ambatna wa zaytuna wa hadaiqa wa fakihatan mata'an lakum fa idza jaa yawma yafirru wa ummihi wa sahibatihi likulli imri'in wujuhun yawma'idhin dhahibatun wa wujuhun yawma'idhin tarhaquha ulaika hum. Halaman 582, bacakan ayat pertengahan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yawmal fasli kana miqata. Ayat paling bawah di halaman tersebut. Fadhuqu falan nazidakum illa 'adaba. Halaman berikutnya paling bawah. Hal ataka hadithu Musa. Ayat pertengahan di halaman tersebut. Inna anzalnakum 'adaban qariba. Yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Halaman berikutnya paling bawah. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Halaman berikutnya paling bawah. Yawma yaqulun nasu ulaika humul kafaratul fajr. Ayat keberapa itu? 42 halaman 585. Surah Abasa. Nah, surah halaman 587, bacakan halaman 587 ayat paling bawah di halaman tersebut. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Ayat pertengahan